Deze beelden gingen in juni 2001 over de hele wereld. Slobodan Milosevic, afgeleverd bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag, als een dief in de nacht. De beelden vertelden een verhaal. De hoofdschuldige van de oorlog in Joegoslavië was opgepakt. De zaak was glashelder. Deze schurk zou zijn gerechte straf niet ontlopen. De aanklacht tegen Milosevic draait om opdracht tot en verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden in Kosovo, Kroatië en Bosnië. Het gaat om etnische zuivering, zelfs om volkerenmoord. Milosevic erkent de legitimiteit van dit tribunaal niet. Hij voert zijn eigen verdediging. De rechter spreekt hij aan met meneer, de aanklager met de andere kant. We zijn nu ruim 1,5 jaar, 250 getuigen en 800.000 pagina's verder. En nog altijd heeft de aanklager zijn zaken niet rond. De berichten uit de rechtszaal zijn spaarzaam geworden. Soms lezen we iets over de arrogantie van Milosevic, over het ontbreken van enig gevoel bij hem, over de stortvloed aan getuigenissen tegen hem. En dat is verbazingwekkend. Want voor wie van nabij kijkt, gebeurt er in de rechtszaal veel meer. Enkele volgers van de zaak spreken over de barsten in het beeld waarmee dit alles begon. Ze stellen een eigenlijk eenvoudige, maar intrigerende vraag. Wat zien we? Deze film gaat over de vraag hoe beelden ons oordeel beïnvloeden. Ich war immer eine Milosevic-Gegnerin. Es war auf gar keinen Fall ein Politiker, den ich auch in Friedenszeiten vertreten hätte, geschweige denn in Kriegszeiten. Wenn man vor allem im Westen aber eine andere Position vertreten hat als die Mainstream-Position, dann wurde man sofort zu einem Freund Milosevics abgestempelt. Ich bin skeptisch gegenüber dem Tribunal, weil ich als jemand, der sich mit den Balkankriegen und mit Kriegen überhaupt seit Jahren beschäftigt, der Meinung bin, dass dieses Tribunal sich auf einem Medienbild gründet, das falsch ist. Vanuit het volksrecht zeg ik dat het tribunaal toch eigenlijk nooit boven de ontstaansfout is uitgekomen. En men wilde met het oog op de onrust in de wereld over wat er in Joegoslavië gebeurde, voor een deel ook, laten we zeggen, gevoed door de media die telkens met dezelfde beelden kwamen, van die magere mensen in een concentratiekamp. Dat riep om verontwaardiging, dat riep ook om, er moet iets gebeuren. Ja, en dan zeg je, laat ons dan kijken of we die mensen kunnen vervolgen en berechten. Maar men heeft hier bijvoorbeeld ten aanzien van Milosevic onmiddellijk gezegd, Milosevic is de kwade genius in het hele Joegoslavische afbraakproces. En dat geeft dus eigenlijk te kennen dat men zegt, internationale strafrechtspleging is een politiek instrument. En dat mag het niet zijn. I am a reporter for NIN magazine. NIN is the oldest political magazine in Serbia. It's a court that came into existence as an effort by the international community to be seen to be doing something. And as a result of the general image that things were going really wrong, and also as a result of a general understanding, the conventional wisdom at the time, that the Serbs were to be blamed for everything that happened. Also es gibt dieses Bild. Jugoslawien war ein Völkergefängnis. Die Serben waren die Unterdrücker, waren Kommunisten, irgendwie genetisch bedingt und wollten alle Völker in diesem Völkergefängnis weiter behalten. Die anderen Völker waren freiheitsliebende, demokratische, westliche
bürgerlich orientierte Menschen, die sich endlich aus dieser Unterdrückung befreien wollten. Dann hat die jugoslawische Volksarmee alle Republiken angegriffen und einen Völkermord begangen in den jeweiligen Republiken. Und irgendwann musste die NATO eingreifen, um dem Ganzen Einhalt zu gebieten. Und ich würde sagen, ungefähr alles an diesem Bild ist falsch. Aber nach diesem Prinzip und nach diesem Bild wird das Tribunal, der Prozess in Den Haag geführt. Ja sam Branislav Tapušković, advokat iz Beograda. U ovom slučaju, gde je Slobodan Milosevic nije hteo da uzme profesionalnog advokata koji bi ga branio, sud se našao u jednoj situaciji koju je morao da prevaziđe. I odlučio se za postavljanje troje amikusa. Jednog koji bi trebao da bude stručan za proceduru, drugog za pravna pitanja i trećeg koji poznaje okolnosti zemlje u kojoj se to događalo. Dakle, Slobodanu Miloševiću se ne stavlja na teret da je išta uradio sam, lično, da je izvršio bilo koji konkretni zločin. Nego se postavlja pitanje njegove takozvane komandne odgovornosti. U toj situaciji zaista se ne može utvrđivati ničija odgovornost ako se ne sagledaju upravo i te istorijske dimenzije. Medijska slika je uvek daleko od stvarnih događaja i stvarnih uzroka određenih postupaka. Ich weiß, dass spätestens seit dem Golfkrieg von 1991 Public Relations Agenturen Bilder von Kriegen prägen. Das heißt also Images schaffen, indem sie beeinflussen, manipulieren. James Harf, der damalige Chef von Radar Finn, von der Public Relations Agentur, die kroatische Regierung, die bosnische und die Kosovo-Albaner vertreten hat, hat gesagt, wir mussten das Ganze zu einem Spiel der Bad Guys gegen die Good Guys machen, also der bösen Jungs gegen die guten Jungs. Wir wussten, dass das Spiel auf diesem Terrain gewonnen werden kann. Yes, Jim Harf. I am with Global Communicators in Washington, D.C., which is an international public relations and marketing firm. In America, like many parts of the world, there was a lack of knowledge and information, even geographically, not to mention politically, about where Yugoslavia was even, and certainly Croatia, Bosnia, Kosovo. Most Americans, including members of Congress, had no idea of the location, much less the issues involved. So we had a great educational job to do to pinpoint where this repression was taking place. My name is George Kenny. I was a career Foreign Service officer with the U.S. State Department. In my last assignment, I was a Yugoslav desk officer here in Washington, D.C. As opposed to other kinds of crises where we had a history and we had developed policy and we had years of interagency discussions and agreed upon positions and lots of documents where if somebody wanted to talk about arms control or Chinese weapons or Middle Eastern policy, they could go to the safe and pull out a document and something that everybody had agreed to. For Yugoslavia, we had nothing like that. So the first thing to understand, it's very important to understand this, is that policy was made up on a day-to-day basis. We really didn't know what we wanted to do. If the administration, the Bush administration at that time, had its way, we wouldn't have had to do anything at all. And our strategy was to turn up the volume in terms of the attention and to increase the velocity of the flow of information. So we set up a rather
in those days, sophisticated apparatus for gathering news from the front, from what was, and then putting it into a format that could be understood by Americans. And usually that meant very succinct statements, not long dissertations about what was happening, but an up-to-date, daily, in many cases, brief on what was happening over there.